بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث والعشرون حديث نوغا اتتبعون ندر دو دفتر حديث نيوتا ان في يتشغل هو المؤريدي الإسراء في الخيرات. عن أبي مالك يتام بابا مالك ينكون يته الحارث وحارث أن يته حارث كدي بن عاصم كو بيته عاصم الأشعري نغس حركو لين المكوتي أشعري ينكوجو قال أودو وي أو حارثي جوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلا دماكي الطهور وتكون لابل صفر الإيمان لابل كفتر وتكون إيمان. الطهور لابل صفر الإيمان كفتر إيمان وتكون لابل يلا لا. والحمد لله يقول نيتي الله يتور ودني الله والحمد لله نقول كونغول يتقول الله يقول الحمد لله تملأ الميزان هبنا يتيسر لمؤمن درنغال بانيان درنغال بيس ما مؤمن بوس بيس يعني سكيلو وجود انتوني مؤمن وديدو بوندي وديدو دونك يقول نقول كونغول الحمد لله دون هبنا يتيسر لدن تيسر لمؤمن وسبحان الله سنا دودني الله والحمد لله يترودني الله ويقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله وولغول دون ina wolugol dum tamla an dido di hebbinay aw tamla ma hebbinay di hebbinay ma hebbinay ko filli do hadith on jibi ko hondunge mo wawla ko tamla an ka ko tamla o tawi o wowlu fo sortagol e problem ta o takku en la ko la do wawlaade tamla ani di hebbinay aw tamla ma hebbinay ma bayna samai wal ardi kun hakuna sama leydi wolugol dido kongudi hebbinay moƴƴere hakkunde sama leydi wassalat julde nden nurun ko annora julde ko annora jalbina di yeso jalbina bernde wassadaqatu ittugo sadaka burhanun ko dalil iman neddo ko dalil tindindum wonde karno mari iman wassadaqatu ittugo sadaka burhanun ko dalil wassabur ko wete ko munyal diya on ko jalbendi munyal ko jalbendi mo munyiki o sendidira yimbe be jibe gani wal qur'an de do qur'anare hujjatul laka ko hujja wona ndema ko dadiro ya nyande dargal de do qur'anare ko hujja wona ndema si a golliri aw alayka ma edoma ko nangireda si a hutori a moƴƴirama si a hutorala qur'ana a wara a bonirama wal qur'an hujjatul laka ko hujja wonandema aw alayka ma eduma ko nafoore wonandema ma wontane lorra ko Allah innahu la dhikra lil muttaqina kono no wa innahu la hasratun al kafirina wala kullu nas kala e yimbe ben yahudu be daway bimbi subaka kala e yimbe ben daway ci weti bimbi kala yaha e golle mudum fabayi nafsahu yeygol hoore mudum kala yimbe ben daway yaha yeya wonki munki kullu nas kala yimbe ben yahudu daway faba'iun yeygol nafsahu wonki munki famutiha korindino waki aw mubiha ma lettawaki ko ben dido wodi famutiha korindino waki yani huwa doftare Allah nyallangal fu on don hare o rindini wonki makko kin o dandide wonki makko kin letteden aw mubi uha ma letto wonki munki on don ko faggiti do nyallangal fu faggiti ko boni ko lettata wonki munki ko on woni lettudo wonki munki rawahu fi liki o hadis muslim imam muslim nam o wi an abi malik jettama bab malik al harith on wi harith bun asim biddo asim on الأشعري كوجو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله أماكي الله جولي مكو إسنام
attuhuru laaɓal satrul iman ko feccere ko wiyete kon iman. Walhamdulillahi yettugol Allah wiyam yettore wodani Allah wowlugol ɗum tamla ul misan ɗum hebbina pisirɗe moƴƴe ñande dargal. wa subhanallahi wi'ugol senade wodani Allah walhamdulillahi yettore wodani Allah tamla ani ɗiɗo ɗiɗi hebbinayi aw tamla uma hebbinayi ma bayna samai wal ardi kowoni hakkude asama e leydi e moƴƴere. wassalatu julde nurum ko annora wassadaqatu ittugo sadaka burhanum ko dalilu wonde ono mari iman wasabru wiyete kon muñal diya on ko jalbede. wal qur'an arden hujjatul laka ko hujja wonandema aw alayka ma e dow ma kullu nnasi kala yimɓe ɓe yahudu ko daway ɗum yimɓe ɓen fof daway fa bayi nafsahu yeygol wonki mumkin fa mu'tiquha ko rinɗinoki aw mubiquha ma lettoki gollowo ɗoftare Allah ma yeddo Allah nder ñallal ngal yo Allah waɗu en enen rinɗineɓe wonki men kin e wonkiji men ɗin e lette taw waɗu en letteɓe wonki mumkin amin. haray karamakojo men on wi'i wo yani ko wiyete kon at-tuhur satrul iman laaɓal ko feccire iman wo ɗum won imam Nawawi o wi ɗum wo Ghazali ko firi ɗum londe ko laɓɓingol ɓernde nden at-tuhuru yani bi taharatil qalbi laɓɓingol ɓernde nden immode ko te konnagu e gañanendi e guddan e dendagal ñawuji ɓernde ɗi ɗum noon ko gomɗinal timmugal ko ɗum ittata ɗum gomɗinal timmugal laɓɓinta ɓernde on mo addi seedorɗi ɗin ɗiɗi hara e heɓi jeɓal goo e iman on mo tawata hara o laɓɓini ɓernde mum nden e dendagal ñawuji ɗin hara iman makko on timmi. on mo laɓɓinali ɓernde mum nden e ɗiɗo ñawuji hay so o wii ko o julɗo so tawi ɗiɗo ñawuji no e nder ɓernde makko nden ko wiyete kon jamfa e ko wiyete kon gañanendi e konnagu e riingo e nani e dendagal ñawuji ɓernde so tawi ɗum noka ɓernde makko haray ɗum ɗon yo andu iman makko on timmal taw kala on laɓɓinto ɓernde mum nden e ɗiɗo ñawuji refti o salliji o looti o juuli haray ka tigi tigi kanko laaɓal ngal haya timmitirsi ko ɗum fandagal ɗo laaɓal so taw ñawuma ɓa laaɓal ngal ko ɗiɗi taharatul batina taharatul zahira feñ laɓɓingol laaɓal feeñugal laaɓa wirnigal ngal ko laɓɓingol ɓernde e ɗi ñawuji ɗintade ɗo laaɓal feeñugal ngal ko laaɓugol e tere e laaɓugol e soɓe laaɓugol e soɓe ko ittugol soɓe ɗen ittata soɓe ɗen ndiyam ka ɓandu e ka coñci e ka nokkure ka on tigi woni ɗon hare ɗon laaɓi e soɓe laaɓugol e tere ko salligagol sanga salligi boni ma lootagol longal waɓɓi ma ɗum tamagol sanga tawi ndiyam manki ma on tigi wata gollirtirɗan ɗo ndiyam ko ɗum wiyete laaɓal ngas ɗiɗo heɗike hara timmi. c'est pourquoi iɗen andi wonde sirkuɓe ɓen kadi ko soɓuɓe si tawi goɗɗo ko sirku haray ko soɓuɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi innamal musriku najasun fala yaqrabul masjidal harami ba'da amin hada sirka ɓen kanko soɓuɓe ko ñidduɓe wota ɓe ɓatto ka juulirde Allah ɓawo nde ɗo hitande ɓaɓɓe saabu hanaka sirkowo wonta juulirde Allah nden. donc hara si on tigi laɓɓini ɓernde mum nden e ɗi lintaɗi ɗo fof o laɓɓini ɓandu makko ni e ko linta ɗo haray laaɓal ngal haray feccere iman on haray kan hara iman on heɓike feccere nden. ɗon nelaɗo maaji kadi walhamdulillahi tamla ul misan wi'ugol yettugol Allah siforamo yettugol mo wo ɗum ɗon hebbina e pesude nden alhamdulillahi yani ko siforgol Allah wonde ko o fodduɗo e yettede ko yettete sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko o yettiniɗo e jaati makko ko o yettiniɗo e golle makko ɗen kadi mo fudde yettede yo Allah nenon e yettenmo. donc o wi ɗon kadi tam wa subhanallah walhamdulillahi ka o wi ɗon wonde ɗum hebbina e pesuɗe ɗen ɗiɗi yani ko fanda ɗum ko hawtodirgol ɗiɗo konguɗi ɗi ala fo o wi walhamdulillahi tamla ul misan yettugol Allah wi alhamdulillah hebbinay peesirde ɗen ɗum ko peesirɗe golle moƴƴe ɗen sabu ngol ɗo konngol alhamdulillah ko mawnugol ka Allah ko ɗum waɗi nelaaɗo maaki kalimatani konnguɗi ɗiɗi habibatani yiɗaaɗi ila rahmani faade yurmeteeɗon kono noon ɗi konnguɗi hafifatani
ko hayfude alal lisani hore ɗengal a woole hara alakkaka kono noon sa qiilatani ɗi konnguɗi ɗi ko tedduɗi fil misane e pesirɗe ɗe ñande dargal e honɗon ɗi konnguɗi tedduɗi ka Allah tedduɗi ka pesirɗe yiɗɗi Allah yiɗi tawa ɗengal ngal no wowla ɗum harano newi ɗin konnguɗi dafa Allah andude ɗin ka awa jento subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wowlugol ɗum subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗuɗɗingol ɗum ɗo ɗiɗo ɗiɗi ko konnguɗi ɗiɗi yiɗaɗi faade Allah hayfuɗe e ɗengal tedduɗe e pesirɗe ñande dargal yo Allah newnangi ɗuɗɗingol ngol konngol e fondude laɓɓingol woɗɗi fo sirka waga o wi kadi subhanallahi walhamdulillahi yani hawtindigol ɗiɗo konnguɗi ɗiɗi subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi ɗiɗo ɗiɗi hebbinayi tamla ɗi hebbinayi aw tamla ani ma ɗi hebbinayi bayna samai wal ard bayna samawati wal ardi hakkude asamawji ɗi e leyɗele fi won ɗum ɗo ko sabu mawnugol ɗiɗo konnguɗi ɗiɗi e moftugol laɓɓingol Allah subhanahu wa ta'ala e kala ko ɗoyti e tabintinangol Allah subhanahu wa ta'ala kala ko wiyete timmode kala ko wondi e timmode yani isbatul kamal lillahi azza wa jalla ko tabintinangol Allah subhanahu wa ta'ala timmode ɓa Allah kanko timmuɗo no e subbuhinagol ngol laɓɓingol Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ɗoyti ko wiyete subhanallahi Allah subhanahu wa ta'ala ko woɗɗitiɗo e kala ko ɗoyti no e yettugol Allah ngol siforgol mo kala ko timmi ɗiɗo konnguɗi ɗi ko ɗum waɗi hebbine hakkude asama e leydi moƴƴere nelaɗo maki a wassalatu nurun julde nden ko annore donc julde nden ko annore e nder ɓernde julde jalbina e ɓernde nden julde nden on say jalbina kadi yeeso neɗɗo yeeso juulo ko henti ɗum si tawi hara julde nden nde tabiti nde selli no haniri noon julde nde laɓɓina e juulowo on laɓɓina ɓernde makko nden hentina yeeso makko ngu hara wonali mo yeeso mum niɓɓiti haysi ko o ɓalejo hara yeeso makko ngon no henti donc on so o wi ko ɗum waɗa subhanahu wa ta'ala wi ka tindinango e wonde jomɗimɓe ɓen kamɓe saabu julde maɓɓe nin koɓe heɓayɓe annora Allah wi ka deftere makko yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñande yiyata gomɗimɓe worɓe e rewɓe annora maɓɓe no yaha yeeso e ɓaawo yani yeeso maɓɓe e ñaame maɓɓe hiɓe yaha donc en andi julde nden ko annora donc julde nden kadi ko annora hella fi peewal si tawi neɗɗo on hino tabiti e julde himo ɗaɓɓude ganda Allah subhanahu wa ta'ala hokka e mon gandal sabu ɓernde makko nen hentoto donc gandalle koye ɓernde natata nelaɗo maji kadi was sadaqatu burhanum ko wiyete kon sadaka ko dalil ay ko woni sadaqatu yani ko sadaka wi anama sadaqa summiya sadaqatu bis sadaqa li annahu sabu ɗum ɗon dalilum ala sidiki sahibiha yani ko tindin ɗum e hoore seed gongugol jong ittu sadaka on donc wa sadaqatu burhanum ay dalilum ala sidiki sahibiha ko tindin ɗum e gongugol ittu sadaka on sabu jawdi wonki hino yiɗi jawdi li anna al mala mahbubun ila nufus jawdi ko yiɗa ɗum faade wonkiji ɗi goɗɗo ittata jawdi mum ndi ko yiɗuɗa kon itta naɓa si wona ka ɓurɗa yiɗude kon ko yiɗuɗa ɗon ko ɗum waɗi neɗɗo kala neɗɗo hino foddi e teddingol neɗɗo hino foddi e teddingol israel makko gorko no hananima ka o teddin israel makko debbo e gorko o moƴƴe maɓɓe hattude moƴƴagol c'est pourquoi sicce wo ala si goɗɗo niɗi ɓiɗɗo mum si goɗɗo ƴetti ɓiɗɗo mum o wi mi hokkima harayno hani ka teddina on ala ka neɗɗo ɓuri foddude heɓugol teddungal hewtiti ɓiɗɗo makko e bandirawo makko donc no hani ka teddina wesiraɓe maɓe moƴƴoɗa e maɓɓe sabu ɓe ƴetti ko ɓe yiɗi kon ɓe hokkima donc si tawi neɗɗo ƴetti jawdi mum kadi ndi yiɗi ƴetti okki fi Allah no yiɗi ɗum tindini o ɓurni jiggol Allah ngol e hoore jiggol makko ngol kanko
donc sadaka on ko tindinɗum wonde kaari hino mari iman ɗo yi wa dhalika li anna al mala mahbubun ila an-nufus wala yusrafu al mahbubu illa fi mahbubin asad minhu hubban donc ittetake firlisetake jonnetake ko yiɗa kon sona ko ɓuura yiɗede e konko yiɗa kala neɗɗo wonɗo ƴettude jawdi makko ndin nde o yiɗi ndin o funsa o dépensa fi heɓugol baraji mo o tamƴini haare ɗum tindini wonde oɗo ko marɗo iman pellital makko ngal no timmi laaɗo maji kadi wa sabru diya on ho he muñal ko jalbendi koyte comme muñal jeɓe muñal ɗen ko tati as-sabru ala ta'atillahi ta'ala ɗoftagol e hoore ɗofta yani muññagol e hoore ɗoftaɗo Allah subhanahu wa ta'ala muññagol e hoore ɗoftade Allah wa sabrun ala ma'asiyatillah muññagol hara yeddali Allah wa sabrun ala aqdarillah e muññagol e hoore koddureji Allah ko hoddiri kon ko weli e ko metti gomɗina muñnoɗa aɗa maati kadi wonde wal qur'anu hujjatu laka o alayka qur'anu ko hujja e dow ma hujja wonandema e ma e dow ma wal qur'anu hujjatu laka ay indallahi azza wa jalla qur'an ko hujja wonande ma ka Allah subhanahu wa ta'ala fi ko yaforoma sab muɗum aw hujjatun alayka ma hujja e dow ma fa in amilta bihi kana hujjatan laka wa in aradta anhu kana hujjatan alayka si tawi hara woni a golliri qur'an nde wonanima hujja ko daɗiroya si tawi woni a ɗurnike e mayre Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah subhanahu wa ta'ala ko deftere makko wonde kala ɗurniɗo e deftere anden on ɗon min satnanaymo gurdam makko ɗen hay umari jawdi hare mari gurdam sattuɗan min immintinamo ñande kadi ñandan ka hara ko o bunɗo o wiye Allah ka adna hari mi yiyayno ko wonɗu immintinimmi ɗo hande mi yiyata Allah subhanahu wa ta'ala wiya ko ni ardunoma e arduno e maɗa aya jam ɗen ɗurniɗade awa hande kadi ko ni min accirema ka yite wa kadhalika najzi man asrafa kala fantinɗo ko ni mi yiɗirta walam yu'mbi ayati rabbihi o gomɗinali ayaji jomum makko ɗen wala haray golliren qur'an wala on so wi nelaɗo maki kullu nas kala ɓe yahudu yimɓe fof ko dawa ɓe bimbi yani yadhabuna sabah ila a'malihim ɓe yaha bimbi ka golleji maɓɓe fof yaha bimbi gollugol fa ba'i nafsu yewugol wonki mum kin fa mu'tigo o muɓigo ha ko rinɗinoki ma lettoki donc yimɓe ɓen fof dawa bimbi ɓe yaha ɓe tampa ɓe soñjo ɓe soñ tampina wonkiji maɓɓe ni e golle no e maɓɓe rinɗina ɗo wonki mum kin dandaki lette yani rinɗinaki e natugol jahannam no e maɓɓe kadi halkayɓe wonki mum kin ɓe faggita wonki mum kin ko boni golle bonɗe ha ɗum wona saabu tikkere Allah e hoore on tigi wonki makko kin halkoye saabu jokkugol mo seytane e beleɗe makko haray e oɗo hadis kadi no wonde nafoore molnade haray Usaymin yewti yogo e muɗum wonde wo heyi no reeɗo nafoore oɗo hadis nafooreji rerɗugol e hoore laaɓugol saabu place laaɓal ngal de no mari place molnaɗo ka diina laɓɓingol ɓernde mum nden laɓɓina kattere mum nden hara kala ka on tigi woni no salligade neɗɗo no haani yo taw ka o laaɓuɗo kala ka on haare mo salligi sabu laaɓal ngal ko feccere iman si tawi ɓernde laaɓi tere ɗen laaɓi on tigi laaɓi soɓe tayre timmon ɗum ha oɗo hadis de ni e wonde yettugal subhanahu wa ta'ala ɗum on kadi hebbinay peesuɗo ɗen ñande dargal surtout si wiyama alhamdulillahi subhanallah alhamdulillahi ma wiyama subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim ngolɗo konngol no yiɗa kala subhanahu wa ta'ala mais muɗum kadi reɗɗingol e hoore julde yo neɗɗo wakkilo hettano juulugol dewta faril sunɗe kan dewta sunna e hoore farillaji ɗin no hana neɗɗo o ɓaawa nde o gayni farillaji ɗi yo taw himo mari dar sappo e ɗiɗi ko fanɗi o julte nder ñalla nga hara ɗum ɗon ko sunna hara safe witre tawaka on tigi eto wakkilo ha heɓa darɗe ɗiɗi si juula subaka eto ha heɓa darɗe nayyi si juula fana ɓaawde salmini fana watta darɗe ɗiɗi
ɓaawde salmini futuro watta darɗe ɗiɗi ɓaawde salmini jeeɗi watta darɗe ɗiɗi ɗum noon ko darde sappo ɗiɗi noon kala julɗo ɗum e nder ñallal ngal Allah subahanahu wa taala haray daranemo suudu ko aljanna yo Allah newnan en ɗum haray no jeeya e nafoore oɗo hadis kadi wonde sadaka on ko tindin ɗum wonde dalil ko tindin ɗum gongingal neɗɗo e iman makko sabu sadaka ene metti ittude ko ɗum waɗ naafigijo no juula kono naafigi jaɓata ittugo sadaka no araw forsa dey ko ɗum ngal siñade ka Qur'an no e nafoore oɗo hadis kadi wonde muññagol sabu muñal ko annora muñal ko jalbendi si neɗɗo muññike ko wontu muñal no wondi e sattede no metti muññagol muñal no metti heɓude kono so won tigi muññike on tigi de hara heɓay jalbendi sennidira yimɓe ɓen hara no wawi joni o so tawi yiɗa jogui torto e nder niwra jemma an gara a yiyay ka yaata yiyay ka tippa a andama ko wondira e mum so tawi ɗa muññi no jeeyade nafoore oɗo hadis de wonde Qur'an on ko hujjona neɗɗo si tawi o gollirinde ma e dow makko si o golliral nde haray yo neɗɗo on wattila eto o gollira Qur'an ado nde wonde hujja e dow makko no jeeya nafoore oɗo hadis wonde yimɓe ɓen fof ɓe gollay yimɓe ɓen fof ɓe yalta e bindi ɓe gollay kono noon no woodi dey halkaɓe wonkiji mum wonki mum ñallal ngal fof no woodi kadi rimɗinaɓe wonki mum ki mbalnake e nder ñallal ngal fof sabu mo faggitike wonki mo faggiti wonki mum kin ko harmi e golle bonɗe tum hare o halki wonki mum makko ki mo tawi noon ɗofti ka Allah subahanahu wa taala ñallal ngal acci haɗa ɗin nder ñallal ngal haray on ɗon rimɗini wonki makko ki ko Allah subahanahu wa taala wi kad aflaha man tazakka wa qad khaba man dani kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha mali on laɓɓiɗɗo wonki mum perdi kadi on tunde wonki mum Allah subahanahu wa taala laɓɓi wonkiji men ɗin newnan en huuwen sabuji ko laɓɓinirta wonki no jeeya e muɗum naforoɗo hadis wonde dey si on tigi ɗuɗɗini nam o wi annal amilu imma an yatiga nafsahu wa imma an yubigoha donc gollo fo o golla neɗɗo lenke foole o golla neɗɗo on fo o golla ko imma o rimɗina wonki makko imma o lettaki si tawi o golli ɗoftaade Allah subahanahu wa taala o woɗɗike jeddi Allah hare o rimɗini wonki makko kin e naatugol yiite si tawi o akkiti wonki makko kin ki waɗi ko ci faalawo ki ɗoftike seytane ki jokki beleɗe makko on ɗon hare o halki wonki makko ki Allah subahanahu dande en haray ko ɗo wonɗe darade nder oɗo hadis en tori ka subahanahu wa taala yo Allah hawne sawabu nafoo subahanahu wa taala woɗɗintinen e jokkugol ɗata seytane hare en filta hadis wonde wotere inchallah o wi en at-tuhur laaɓal satrul iman ko feccere iman walhamdulillahi yettugol Allah tamla ul misan hebbine pesirde ɗen wa subhanallahi laɓɓimbal subahanahu wa taala wi o senade wonani Allah walhamdulillah yettugol Allah tamla an ɗi hebbine aw tamla ma hebbine ma bayna sama e ko hakkude sama wal ar leydi ndin wassalat julde nurum ko annora wassadaqatu sadaka on burhanun ko dalil wassabru muñal diya on ko jalbede wal qur'an hujjatu laka hujja wonandema aw alayka ma e dow maɗa kullu nnasi kala yimɓe yahudu daway fa bayi nafsahu yeygol wonki mum kin fa mudiɗo ha ko rinɗinde wonki mum aw mubiɗo ha ma lettawaki Allah subahanahu wa taala waɗe